Football at hunay to sangber FIFA in kumzabi som ni chunga hovela football thiam ber antlan Diego Maradona chu November ri som ni panga sang ni som ni kha na lo herliam ta a football khovelin asun tak meu mewani kha lungphu chola thi nia khovelin riat mek lain a thi dana ero thil fel tok lo omangai ani a chui zui ngai thilom tlat mai investigator te chuan a personal physician Leopoldo Luigi chu a thi na mo phurtu angain an chui zui ta ne kumsamro ko upa Maradona kha heart failure awang atluk mani chi khan Luigi nen hian engamot hila anin nial ti hriatani a chumai ba ka adom hlumtu nei lova hetia in lama adam lo en kol lai ber chun mulai aboral tamai hi prosecutor lam chuan adam lo ngai tha wangani ti in Luigi chu amo phurtu angain a chen na in andap sakta a damdoi le khrang sang damlo treatment report kim chang omna ba ka a mobile phone le computer te thleng chuan prosecutor lam hian an hren sakta ane athi lim chona Leopoldo Luigi chu rin hlel niloma se Maradona fanu dalma gianina le jana te chuan an pa thi dana hian rin hlelna an neya wangin thunei tu te hian a in hi andap sakta ane state prosecutor Laura Capra hova a inandap nuwa a office lam chu dap chua le vek ani bok Luigi hi neurosurgeon ani a November thatir khan Maradona thluaka thi sentling om chu lotling takin alo zai sakto a in zai zo nu damdo in atang achua ma November ni som pakat khan thlak puin hei hi social media lama posta chu Maradona fano dalma Maradona chuan ngai theilovin anin mu thiam lo phang nge bok tin document alandanin hospital en colony chung hian Maradona en call tu tho psychiatrist chuan a private cabin bula emergency man mai thei turin ambulance omreng tur ati thu mo ne a heti lai hian ambulance chhop ani lo thung tin November nilia medical report atang alandan chuan in lama en call ani huna male nurse full time athok tur ri lo ngai te en call thiam bikin englai po an vil reng ngai don ti te ain ziaka mase hetiang tak hi en call na adong lo nia riat ani thungani he neurosurgeon hian homicide case le insual thu boy nein thali lai jail bangalo zu to bok nen Maradona personal lawyer Matias Moria Amirin zong tak anilo venga nganiang biak theilova Maradona mu ani lai khan ambulance ko ngal ni ma se darkar chan vedon lai nga ani thu soin hei hi misual chet phung dik takani ti in a lawyer hian a sei hialani a case nei chungchang hi Luigi chuan a phalova a chen na khuwa Villa Carazoa mi pakhat nen anin suala wanga case nei thua poma kumsang ni song panga a case ero a filim thung ti soin khati hun lai khan internship tilai mai alani thua sei bokani he doctor mai ba ka hian Maradona en call tu ber nurse pakhatin athi don zinga hian report diktok lo ziak ni riat ani vele zel boka a case hi rin aina nok viau thei ni nan soyani state prosecutor te chuan Maradona in le a chevel CCTV te chu uluk taka zirchian turin a footage an laboka an encol dante damdoyen pek dan le medical checkup anei dante a medical record zong te chu chip chiar taka en chuakin a document chu an zirchiang vek dona heart failure awanga thi nia ngai hi ngai tha awanga thi ani zokem ti riat ani thuai tura ngaya a thi nuwa Maradona boruak hi heta mai hian ala top lo cheu afapa nia in chal pakhatin Maradona ruang chu phorle a DNA test atanga apang e ni ti fin fi adu thu aron soile tatlat mai Santiago Lara kumsom pakomi chuan Barcelona star Maradona hi phumani atanga darkar somni pali aliam ortia aruang lai chuale a DNA test manga Diego Maradona fapa nge yani ti fin fi adu thu soyani Santiago Lara hi La Plata Buenos Aires atanga darkar khat kalvela la achengani a kumsang ni som pali atang khan apa dik tak riat duin family court a alo boy pui chhotan ngar to a heti lai hian kumsom pathum mi chau alani anu Natalia Garat hi restaurant na thok ni in no pangte kumsom ni pathum mi lek ni in afapa hi chuap kan sarawangin kumsang ni som paru khan alo thi san to a Diego Maradona nen hian kumsari chungvel chu achanga inzui
achanga in then le ti velin remlo takinan lo in kop ve to thin ani ome hetlangwal hi anubial pahlui Marcelo Lara chuan ama fa ang main a enkol seilian ta thungani Maradona damlai ngeya he case chinfel saktur hian Santiago chuan thunei tu te alongen to thina masenga isak a hlolem lo a lawyer Jose Nunes chuan ngen na siamin Maradona DNA test phal sakturin angena mase atlai zo to ani bere Santiago soidan chuan kumthum mi lek kani lain kanuin min boral sana aboral main lawyer ho ma Diego Maradona fapa kani thua soi ngeyani atia khovel huwa pa milar le ngai san lo Maradona hian fa panga lai nein pani te phei hi chu tlai khonua a fa ti riat chole chau te anitlat maya hewang hian Santiago thu sei hi rin lo ngot thei po ani talawani Santiago chuan sumle pai ka du ani lo tunge kani a tunge ka pa dik tak ti riat ka du berani no pangte kani lai atang to in thu dik riat ka du a ka be mek lain chanchin thara tangin a thi ti ka reta a min thong tak zetani phumni to ma sela aruang phorlea DNA test nei hi min phal sak ram ro se tin media ho ma soyani Santiago a lawyer Jose Nunes le a partner Juan Benitez te chuan Santiago hian thudi ka riat ngei theina court lama ngen na an thelut boka La Plata family court chuan Maradona ruang chu lai chuale a DNA test nei andu thu ngen na an siam taboka a hlotlin rin na ero asang lo le thung Santiago chuan kano panlaya tangin min enkol seilian tu Marcelo hi kapa a kangaya kanin ang le po in ka rethin then khat thung chuan Maradona ka ang tepo min ti thina chutiang an sei po chuan Marcelo hi kapa nge ni ka titlat thin ma se kum som pathum ka tlin khan Marcelo fapa tak tak kanilo ti ka rechuak ta a ama Marcelo ngei po in kanu kha modeling lama lutin alar le a Maradona ne nanin kop thin thu te a fapa kanilo thu te min hrilta a kanina dik tak ka riat du awangin lawyer roin court ka thlena DNA test ka du berani thamasa mai khan phalna kan hmuwa heti lai hian Maradona chidam lovina oma tuna heti hi kan nizile ta boxi aruang chu phu mani to a Argentina mi puita ril ro ka ti boi don ti chu ka hria ma se ke in ka ti lovin ka thin lunga zo na top thailo chan na hi tunge min pe chuang ang le ti in Santiago chuan asoyani